Nelop bekna salah lun lam kitab Jawahir hinan nama pegot karakter anak mit menyeruh tapubut si pupu ba anak nyan jut ke bangai anak irmoh batat lincah iplung kena siga iplung kede siga luta sampuh bro leminen kakutolam wate tayu tame bak rumah gop dua melekap dua Tengap langkawan tengap keroi. Nyan anak nyan mak mduah bek ne pelemah surayu bak anaknya. Bek mudhut anaknya. Neu lagi ibu deka mun wate terus. Wate terus long pun. Gecok mik di bugada pu. Pu ke nak pun. Pu ke pun. Anak saleh. Kipan neu. Padahal kon anak goknya ne. Tapi anak saleh ni. Nam dia ke anu badan. Tengah kepegah hino kai megui rak di. Tapi hana gedut ada ikut gedanya oh. Han tiga go payah ada. Pak manusia yang tabat ha. Maka anak yang modern lagi nyan bek nekun bek ne peraya sunada. Kajak juna. Pram rayu su. Nyan anak nyan mental anak nyan akan keod tengok. Yang modern anaknya. Yang kedua anak watai rumah dra tu cukup semati. Watai kata puluh luar nyan bahaya. Ratai tengenggo birha. Ija iwai kula iwau rumah poh 6 teput watai kaibang yang payah tak sedot. Nyan bahaya anaknya. Nyan anak nyan hanjut tapu banding dengan anak gop. Nyo asal kitab lembaga. Watai cok rapor umpama. Kai puau rapor, mama adik sudah ambil rapor, mama lihat. Watai talop rapor anak tu hanam tu mengranking. Samping rumah tiga nganji hijai kula takun ba anak. Hayak pakon kah lagi nyo sabi-sabi ka samping rumah katanya ranking tha tapi hanjit perbanding anak nganggap. Pakon tengku nyan karakter jiwaji singah minder hoya ija. Minder. Padahal ka lebih bakji tapi watai tak perbanding-banding. Perbanding anak dengan tempat lain jut. Tetapi hang gebi pembanding dengan atra yang alagian kapasitas dengan katanya lain model lagi kapasitas katanya. Pakon nak watai ko punoh hana je ke nyampe kun bet deh dan draw de bangai. Draw ne mak bangai. Ya. Pakon nak watai ko punoh kah? Ku punoh malam jawra katua ku. Nyan draw de bangai hanjut theu ni. Maka lain-lain kiban karakter katanya yang kitreun ba anak. Iknya dengkunya nyo. Karakter ayah ik naitreun itreun. Tho yang berat draw ni yang thui rumah yang ke atraron berat itreun. Draw ni yang pep kuam pep rumah atraron tengah ba ni nang itreun. Draw ni kuat menghias-hias tengah buat anak draw lagi an. SMP kai boh ijo merah kuning belau. Yang SMP yang lagi nyohi tu. Ya, nyoh hanapu ro nyoh pakai baju darah baru. Singah pakai lip apa? Pakai jilak apa? Pakai lip apa? Gli tu tak tahu. Ya, jadi pelemah karakter daripada kehidupan dalam rumah tangga bah Rasulullah. Yang kedua mak Rasulullah waten dua ne pajubu na nekun bismillah. Ba'awai nekun bismillah. Cara geduk Rasulullah karap-karap hi mentinggung tetapi karap-karap hi medua. Pernah ke anak yang lagian. Karena jalannya Rasulullah adalah tempat kita mengambil contoh. Duduknya Rasulullah tempat kita nyocok contoh. Berkata tuturnya Rasulullah tempat kita nyocok pedoman. Pubuat arayan mak tua. Dra nu ronyo na nu inang. Cara ne putuk jelbab ba anak inang nyo bebeno kaji ne pernah. Allah dongku sibuk tu tak pakai jelbab ni tak pakai jelbab draw tu sibuk. Menyo ne pusibuk hana ne tim pusibuk wate banyak wate tuha ji wate tuha ron karaya ji lebih beratnya lembak sibuk. Pakai jelbab anak bawai ne pakai ke draw ne. Di rumah ne pakai jelbab wate tebit ne pakai jelbab busana muslimah kiban wate kalan lian nak coba lihat mama cikalan ada mak nam wate debit wate mama debit nam mesuk jilbab ke hana
Kata ani nang pakai jilbab. Mungkin nengkukan waktu di saah itu bit daripada jalan. Hanai pakai jilbab ke dosa dengku. Kan perle ke dosa. Perle terbiasa. Allah bisa karena terbiasa. Yang kenya olehnya watei hanamian. Cara nempuh hanami ke banjara. Karena bu anami bu ma kan bu ayah. Maka ji hana lu pegah habah uragam bu ma. Kiban nempuh le urang cik te jamun. Nepegah sawo le urang cik te jamun. Nepu abu le urang cik te jamun. Maka pubut atas keikhlasan ba anak turonyo lagenyan. Waten li saah nepubut nepegah ba anak. Contoh lagi urang cik pun abu ka anak ne. Anak mit abah mah kadha abah anak gelempah. Tapi abah mah abah kadha. Nyan waten le ne suleung bu, leuh ne rah jara ne pegah ba anak. Hanai depu dengku mantang bobo bebeno tingkat gambaran waten da pegah mupom tinggal. Nya na kakalen mak suleung bu ke gata ne. Na mak Hawaii tu hah babah mak kanya nya mak menan tingah wate raya gata wate kamera lun kah lun ada di kata suleung bu kelun kiban lun cinta ke gata kapati ha balun maya tampo tuha pernah wana bayar yang hae tapi ke urinang wate getuh ane tengah malam cukup setia urinang uragam pane jak boy dong dengar poleh malam ibu go mama wana adik ke perut pu sakit perut sakit ke sakit poleh malam ke pegalako jubang no bedo poleh malam ke pegalu tinya sakit ia kuna burung ilua niak pungon urinang berhaba poleh malam kena baje daster bekah gedia gekeun lelako kabuka pintu beraina na juba abah pintu tengah dabo kemenan suami juci gebuka pintu gepetu ane nyodron yang petu na lagi ya katinggung pak gedua mak nyo pegah kana pegah gedron beringat kurang cik dengan kahna di malauranyo pak gedua mak dilikut pubuak gemak ilikut gegutuak badan anak ge bek ikap leja mak kah membadangannya golah no gemo na poleh malam gegutuk ruang anak pupas hai ngan ane itulah metode urina taci balik tu anak ipu gaya hai mak kag lepah gua gedeu gampung mak dra geda khanduri ipu gaya tinggal anak ubut sa pejaniah poleh malam sakit ipu gaya ya adik ke perut sakit perut kapol melangkah juga deh menan tangga kuliah aik dunia aik kata le ka kuat punggung ini nampak tago bintih ka tu nyamban kehalusan orang tua yang itu urung Cina menanci gedanyo mam tua di saat tadi di anak bayangkan urung si gedanyo yang kahanali urangnya gedanyo jut ke urung si lantaran nama adu anak gedanyo lagi nyanjit menya gedanyo gasih ke urung si watai manya gasih ke urung si karaya gasih tinggalkan ke mak adu watai kana anu nyan anak gedanyo pun dikut gedanyo contoh umpama urangnya mak na urung si yang kahanali yang du ino na urung si yang kawa Allah nah pajan na najak mak urung si mak uraraya sithun tiga tajak bak mak atu sithun tiga na uragat belenggat na tajak watet ti arah ure
tak kawin anak tamai anak tu bak kubur nek ai tayu arah ule lain daripadanya hana tajali nyan pun yakin mak mentuah anak ne tingah lagi nyan ni pubuk keron ura Jumaat sunat jak diarah kubur rungsi me anak ne nyok kaseput Jumaat ne atau bengah Jumaat pos 10 ne jak saja lut hot tajak mama tajak bak kubur nenek singoh ne wate mati mak wate mama wa ba Allah sinya atingan ke mama singoh pubut titip ura Jumaat me ane baca Yasin di ke kubu ne pubiasa rayan mak karena pakon tujuan katanya tayu didi ane tu bak teka nak jiut kebut ane tu nak itu tah urang ci tah kan urang ci tah yang betul tah yang salah lehnya tujuan katanya anak tajuk bak pendidikan sosial tajuk bak pendidikan agama tujuan katanya sipur sagai yang pertama anak tu bersenang dunia akhirat kedua anak tu bitingat katanya wate katalub lang kubu Allah anak tu yang berdoa anak tu yang beryasin anak tu yang pintat katanya kalam terakhir la ilaha illallah anak tu yang dang bak gelunyong mak nekut mak la ilaha illallah ti kurung belun mak ne mengandung gelut sakit banget nerasa mak tua tapi uronyo haid lun balah ne ingat la ilaha illallah yang ke anak gedanya mak tua maka oleh karena demikian jam kapoh 12 lewat temenaji mangat menyenehoi lun dari poh 11 nabi wate gelut poh 11 poh 12 atau tijum di tengah kah jino kesimpulan kaji nyawa kah kaji kah kada ada kerja ibu bupati ke abi omplok etika sagai no ada cangan mak cium tangan mama cium tangan ayah cium tangan papa umpama etika SMP nasib SMA kahanali yang betul menyona anu anak purna dan kacarubino berarti enta katro berarti gila juju dengar mantap antara lewat janggu kon mana min ayat mama na min thanga le gedi itayo he da berhaba mana hana guna da berhaba ka pubut di rumah atra yang ka lagi giule Rasulullah pubut di rumah karakter anu atra yang ka giule Rasulullah puno anu akidah keun selawat lagi urang zaman wate gegayo anu bukan la ilaha illallah kalimat thayyibah payung pagi urotari bate bekah Allah Allah ingat lam hati yang gayun nanti ya jamun dino hanali yang god bacut mak pukut gebuka ju aplikasi buat iuk ayun anu ke berdua Muammar buat iuk ayun anu ke berdua Gaknya yang nak kaih juga kaih pocong luah kaih hantu bui katro ayah hai purna bui kau bui agami buaga nali metudu jamun gadah mak dua jamun wate tajak bak rumah urang jamun nyo haba jamun lung gola mudipku maka ku toh begah si wate tajak bak rumah urang jamur rumah mayang di saah wate taik bak rumah mayang nyan pintu rumah ubud kanya mak rumah Aceh ubud ubiu rumah wate tatamang assalamualaikum lekeun wate tatamang tatikui menghormati poru rumah jino hanali atranya assalamualaikum urang epa sago bernun ubirea rumah orang kaya ke pegak bel tagonyo badapu gede pom itu najame hanali jino pagu ka beton rumah beton
lam kamba bedon withi lam kamba kebudu nyamban tu bon ka yang urang dayo ha alai kepu kenal lang kamba hum wallahu alam tanya mbak urang kaya mungkin bagi doa ulua itanyo jamun dan doa bak pisang dah bedong plub rahmat ho rahmat kungkut iup itanyo kakrit kalau yo ka watai kata tamong lam rumah urang jamun yang ke hơi anu gede bak pisang nuturi bak pisang mak gede bak pisang ke pegot ke kuah liurina nane ke 12 mayak-mayak watai pajobu ke hơi ada ke nak bersapat mandu duk ramai kanya mak na tingat ni jamun na tanya hana panena urang kaya duk ramai mak hinan nadu ayah hinan nadu mak hana geduk ke puta-puta gejuk pingan sapo-sapo nane gelimang gejuk pingan sapo-sapo ayah geduk geboh bu ke ayah geboh bu kana yang tuha geboh bu kana yang nombor duan dan nombor cut leboh beut boh sampai 5 boh ane watai le geboh bu na geduk mak hana gekeun le mak pu yang hansip ya kuah mak damah macut geboh kuah gaduh oh lu selesai gato ke yah gato kana geboh i dan sebagainya geduk mak watai ka geduk mak plap gejok bu layah geramah-ramah bu geculak labah baru metiga pajo bu indah terasa walaupun bak pisang gekoh-koh gepegak ke gulai uranyo na trahnya mak hanali putra siang na bak yang mak yang pegawai poh dua wo anu yang kon pegawai negeri hanai dijak kula pegawai negeri lam baru ijak kula SMA SMP diwa poh dua diklok kedroi diboh kedroi hanale satu kenikmatan dalam kehidupan rumah tangga yang rumah-rumah tengku jamun na rumah-rumah tengku jamun watai geduk yah gekeun no berjaro baca doa pu doa ne doa pajubu doa mamam pu doa Allahumma barik lana fima pegah kedra wajulab Allahumma barik lana sampai abi nyan ge pernah ka anak ge watel leuh nyan kalau selesai tampuh jaro du anak ge bina sehat tegolam ya beut na du pegat menan mak urang cilun watai banyak-banyak alum roji kalau bu kegam golop pajubu le lu ya pajubu kalau bu kegam ka du le siat na beut uranyo na beut na kaya beut malamnyo na du le siat gepegah cerita draw tu hai gam long urang kasian long urang kasian roji pulang-puling gata uranyo berek lagi lu gepingak tapi kaji abeut menan mak na penuh kan baik nejo anak mayak-mayaknya tanya urang bang bangka kaya nya tanya gujukan pulale ba anak pas hoge bi main game subhanallah BBO anak lunduk bak sapoh gede pak di Bernun mak tua itreun sapoh moto urang kaya menyokang kaya hana moto kanya kita nyong dengan pandai keng kaya tapi kaya sih jangan dengan kaya itreun mak dua anak dua boh nyo realita kehidupan uronyo yang lu kalen ngan matau le anak dua sapoh agam sapoh ino lako ke sapoh ino ke sapoh yang ngejak orangnya kadang naik likutnya dua halan depu geduk bak gede di daerah Bernun hanan lum pegah dan gede geduk ke JPI di ayah getuat bak beb bak ki bak pui keuna ke kantong nah karena lu Aceh Utara ke Aceh BD tempat ini nanti ada Aceh BD lahir lu Aceh Utara karena bahasa Aceh Utara bahasa Aceh BD beda menyo bahasa Aceh BD menyo kamoy di cerak makun ino kan cerak ceruk memang keke de pun guja menyo belangong kam belangong menyo ayan kan ayan belidi memang dua tidak belidi ikamoy di watai mekoh-koh papuan pui ke nama sok-sok menyaidi ni kun sok-sok irham ngan sok-sok ne getak sok-sok ide hana gu gajo beroro
sok watai takau yang kamu sok menyaino boh pui ke dah boh yang masam-masam je mana pu boh ke boh rambe punya kamu ini boh rambe no boh rame mudawang awak sigli dah duduk saboh padi ramai ci saboh dah duduk tetap ramai ngencrung-crung i punya bahasa ini bati ini apa jenungwa bid bangai menya gutuan ide gutuan ke kun ino kang gutuan juga nah bahaya ni no gampang hana berarti gampang tigli lain gampang bak lung dua kala lain gejok bak ke gejok HP di ayah geduk bak sabah bangku gemain HP di mak sagoret deh gebuka HP lamtah nah HP lamtah cek nah HP gebuka HP gemain HP di anak yang agam nah HP sabah tablet rayu anak yang inang nah HP sabah tablet rayu lung kala lung du lung perhati keluarganya pat indah keluarganya ayah sabah model ma sabah model anak ipluang kena ipluang gede api bak jaro nyamban ka kehidupan katanya orang hangku batih dengku menyahan batih nenduk bak gede pui kuna horas hinan tering ngururumpi hurung jak macam modern kalian nyamban ka orang maka kana ben pelemah hai dengku nak lale tiga gon ku hai mawate lale ane hon jak drone drone ngampun pelale wate kalale ane ngampun pelale thang kira wate ne pujilale ane ni abu ya sia-sin wate kale ne pelale ane ni abu wakia lako kai jam cara seki drone ne keun baju bang belehun butruh ne jak butruh ne walam bak son be mengkumak babak rumah dia janda gop ilung i rumahnya kaku bu wakia kum doa rom mudah rezeki lale ane anam dale na keun wakia tapi ada jiat baik tak pelale ane dengan ngatranya maka hai guit le ibu ino oleh karena demikian mak tua di saah wate kan jo ino ane niat kontrol niat tanya nyo undangan nak gejak wali murid bu nak habis gejak habis hana padahal lagi nyo bergetinggai pak camat hana perle rodi gepegah gero gemono nan dengar hamba pak camat ide hana perle keno berat dak perle nya menan pak camat pak camat lain yang lemplau perle yang diemplau dan perle ha gero getim ya bak deka hana camat lain bu bak gejak bak deka tika pun tak jam dah ya pak camat tapi terus tunggu camat keno lanjut ke pak camat tunggu camat về keun terus kau yang kena lebih pentingnya itanya wali murid na ni hang gejak nyatu ne bungkuh ke kanduri na indak bana ya indak ya mak kah na gejak ka indak rumah ya dumna permen kan tu orang dumna ada permen kahana seberapa padahal cukup hek ke buat purna itanya ini hana merasa meno hana merasa you mebeo pi wate gubernur apalagi deka yang leke-leke peng lu nak ujuk peng padi ni juk 50 ribu ke juk sang kabi pesan nabi mak doa leboh perkara yang golem temang surga lum pegah bi la tadkhulul jannah leboh perkara han temang ile surga transip ile dalam neraka transip ile kan hana tamang li transit dalam neraka. Yang pertama jabit. Pemakna jabit urang pengut-pengut. Nanti urang pengut. Pengut rawa. Menyai ke gop wate jak rame-rame ngenggop. Yang pegah hamba masya-Allah alhamdulillah. Truk wate rumah lako bangai. Hek dah bono sapa dan jeut. Putih pungut raw wate sembayang rame Ar-Rahman gedri Ar-Rahman abi gedri bacu-bacu dalam sembayang wate rumah kulhu 3 nafas Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah lagi ya tahiyat lagi ya
Pengedra-gedra orang yang pengedra-gedra nyan hantam mengelai syurga. Pengedra makna pengedra penged Allah. Hantam meng syurga. Olehnya di yang kedua kekele Nabi wahamen. Wahamen nan depa leuh tajuk takun. Nyan cukup bahaya. Di saah wate tajuk anak mien kalih gelak kepeng pulan peng pulin operasional dan sebagainya na guru ngembelau jilbab. Ini apa? Guru pegawai gelap kan? Anak pegawai anak pegawai anak saya mau buat nyerok mati makong timji. Anak pegawai mau Rp10 beri gaji bu. Oh ma, pujuk kujak lung dirok no. Nyane. Hana ada demung Pak Jamat. Nyo fikir buat drone nyo. Wai kula hana payah, buku hana payah. Jamat ti belum 3 aja you no. Buka? Dilebak baru 2 on. Insyaallah. Pak Jamat dungku. Urung fikir ke agama. Berarti hana laki tapi ya. Oh ma. Beres nikah. Mang kibanti cara. Peng belun hana sapu ke? Hana sapu. Ya, nyang kaku akui ya. Put akui. Hana tetong apa ke? Kaku iro nebuk nu merati-rati baju. Balasan ba Allah. Ikhlas tak berarti. Padi draw guru bu ina ji lan depu. 7 draw guru. Yang sebenarnya 7 draw nyan payah tak semiki menyo getanyo ngan akai sehat. Nyan 7 draw nyan betul-betul kepikir kana getanyo NK 200 lebih sepoi aja. Saya kadri di bulan bu. Neuh nejuk peng 200 lebih. Watte kali nejuk ben nekun. Itanya buat watte kata juk kegap nyan tekun. Ya, bang pun. Tetur bae ke tempat peng melut. Merempok pentin. Anak demi bibu dan nai bibu hanangkut. Nyan bakun natrayan. Yang kelai hantam meng surga wa bakhilun. Pemana bakhilun? Nah yang bok mana bakhil bangai. Kan bakhil bangai. Nah yang buhnan bakhilun krit kedrawa dan krit kegop. Nah urang krit kegopnya kedraw ke krit. Atadra ke beruh kegop. Tah contoh. Idro ne bedah dari gampungnya nempakat leher ne. Apet ne. Hai hot ne ja. Kuno ja bak pesta. Ota ja apet ti long na Honda long 2 idro ne 2 jepo. Ne bedah ne ja bak pesta. Di saah wate ne wa bak pesta. Ne keun bak salah tidro tapi baru ja ile. Piuh de baru ja. Wate tro baru ja pajuh rujak ban peut ge 2 boh Honda peut pajuh rujak. Lep pajuh rujak pegekeun ba urang mekak rujak. Ai keno neja ile. Geja. Cina kira 3 padi abi. Mandu mekak kon atalung mendang. Nyamban krian. Nyan gekeun bakhil sit. Beruh atrago nyan walaupun tiuro kepekat sama-sama tapi beruh atrago nyan ba atrago kegop. Bakhil kriat. Urang yang kriat handile demang surga. Maka kriat gekeun le Rasulullah kan kriat harta mentang, kriat pikiran urang kriat. Nyo lage nyo yang kana deka pakiban petun pagaci pakiban petun. Lage ibu pegah puno. Setiap buat yang gak pasti narintangan. Ilung yakin dat hanya ibu narintangan, menyahari narintangan hana pegah hadanya. Keluh kesah yang kena pegah yang bak gedayo. Itanya payah tahu pakon ibu kepegah lagi yang keluh kesah berarti ada rintangan yang hana pat kepegah yang ke bak kemuda kampung bak gesi. Kedua yang dang mekong hina sa tengkui mom tuha urang tuha tanya yang putuah bak tengkui mom. Yang kelhe anak budak tuha put tuha pakat kiban cara nyobek le bak melasah. Pakiban cit pegot kantu saboh ke teka. Kenya bu pegot tempatnya permainan ni. Ya kan teka je pun kiban caranya payah ubah.
Nyokon aja teman jeroy. Anak mi ko bere-bere ka. Dikih kana pakaian pelisi. Pulang pakaian pri lah mah. Ka. Berat. Nyo jadi ko aju anak ku kena. Aju anak kena pri ba. Ilung na dua boh ni mi kare-kare payah aju kena pri. Nyan permainan Pak Camat di Banjaran biki. Ibu hang je leke long leke bu. Pak tunggu pasti kepikiran permainan hantai permainan ni ii mayang rut mati ya. Ika permainan na terurut laga gede ka. Nya tinggal buna permainan katanya. Pegak kantu pagi si ki Banjaran Allah. APBN lepas lepeng no lawi yo. Preu aja kena ketika TPA. Pegak kantu pegak raya. Ibu gaji tidak apa. Yang tidak apa kepakak kau kayak tidak apa. Menyewat tepet merakit-rakit yang haiti. Nah bantuan daripada Sidro doa. Maka jasa drone bu uronyo yang kan didi anak kamu uronyo kamu melaketan maah ada kekurangan kamu. Yang menan lafaz mak. Nya wali murid dah le. Nya wali murid. Ada darah kau. Wali murid bandung. Hana yang Tuhan tiro lega. Napa tiro yang Tuhan. Yang jujur kada. Jadi drone yang kan jo ana sipua bunia kalen. Bunia bunia tayong. Pakai bam perkembangan elong kabu. Kaji membaca, kaji melagu, kaji nyo, kaji pulang. Menyenetim jak sabi ni akalan baibu maka anu careng na perhatian olian ke guru begat dijaga nyo guru-guru yang pernonyo nyan ustazah bahasa Arab tiburang kaso manis takafa ustaduhu famtalahu bisalasaid tiburang kaso yang kun hujah ke gure dro de gure anu de taci likut tamaki likut takun ni likut takun ni likut asal kalewat kata kun na kejutian anu tu tabib tiuro malam tabib ke nyan ke kun le Rasulullah manis takafa ustaduhu famtalahu bisalasin gebi bala kurangnya lebo bala zakar rizkuhu sempit rezeki muramari rezeki ni lako ge EU hanai demong lepeng thapa tam demong peng pakon pengirit lantaran keguraian itu dakun manyoy kula na tengku yang pegah orangnya mana ikulah hana suah takdim kepada guru salah bagi lo ikulah guru ikulah yang pernah membaca temulih tajak udayah menyohanjut dan temulih hanjut dan membaca hanjut dan Quran hanjut dan tulis makna maka guru ikulah pun harus takdim. Yang kedua gepegah wanasia ilmuhu nyo anu yang kadari nol ni ajuk kena disaah waterayu dari ponukeun nekeun ke guru yang pernah anu benci ke guru nu hujah nu caci maki nyan wanasia ilmuhu tua ilmu anu hana berkat sapu dan kebut ikulah tambereh buat pihana yang jeut tipak-tipak umbelut rata kampung yang keleh wa yakhruju minad dunya bighairil iman tebit daripada dunia hana merompok imannya yang saya tu maka permun cara permun wate nyo guru ino guru kampung ino urang kampung ino hana yang luar nah wate ke tebit gua ni piuh tiga ga bu kaca ura belen won tamang urang lu na payo bu tiga ga ne heuy lagi walaupun awak teng kepiuh baik ke kepiuh pokoknya kan heuy le kemangan menan wate aja yang pegawai negeri yang nanu ino nya wate cok gaji benar lamplok ju padi 700 sertuh ribu sapo mati hana ada yang hana dak pegah dak 10 drod dengku pegah pi hana ju betapa sertuh ribu sapo ju ke jelebab ibu nyo geriting jilbabnya nang gantoli nya na tapuna nya jadi kesimpulan haba daripada ulun tuan walaupun ibu gui lanjut aju
ham mungkin dah lanjutkan najim kapoh si dengan sah dan sebagainya tembayang lehu ham demung baju bubu dan dapre wakil bupatinya boleh lah kepeng dak mengejaknya dak mengejak jino jilung kun ilung bak kun pun trip mah kepak camat apa nam dale gure dia bang hai dengku camat nak ke khutbah kampung lu khutbah raya sebagainya yang dengku mang kag pakai lu menyeganta je kerong hayu ko nyang lu maka ada dia begah ham bengeh ke menya bengeh kan dengku meteu bengeh kan dengku mah ham bengeh ke pandai lah ya engko nu pegahan dan saya pagi si mbak ibu dah pagi si saya pagi ban bantuan ayo no permainan dan mit le TK pemecih benar permainan kayak bu menyana permainan aja benar serurut benar nyu benar ji benar ayun lego dayung mati patah kam geratan kah jadi kesimpulan haba daripada ulun tuan singkat mentang lencok kesimpulan walaupun haba 3 tahun mentaju draw nama yang kana anu keno yang lagak-lagak mak lagak-lagak anu dari benejak ni akalan benejak ni tanyong bak ibu pah kiban bah anu lung bersering ni duduk dengan guru kah me berjarau nak dam doa berjarau doa